clear tu tele ka channel entry tu te in savain chibai le vekule kar ma sa chho khanin Mizoram chung le pona sarkar Hnaruak omlo khop maya Hnaruak advertisement kan ti chhuat to te exam inbuatsaihna tur study materials ka theyang tokin ka buatsai ve a chuwang chuanin video po koron ti chuak man lawani engpo ni se tu hnai exam om tur MSSSB common recruitment te circle officer high school le middle school teacher UDC LDC le department hrang hnuaia exam om tura inbuatsaihna study materials tu tan chuanin ka website kamliana.in inlo tlo ve thin don nia tuntum kan video a chuan SSC Delhi Police Constable Hnaruak lam kan hru chole don ani Hnaruak nei tu department hi Delhi Police Department an nia SSC hian halak exam an conduct don thungani Constable Hnaruak song sa thi post sangsari zanga somli le pasari ania mi pa le meichetan adil thei don ani Constable mi pa bi ka post sangli zali somnga pathum arwaka Constable meichia sangni zali le somkwale pakhat arwakani Constable mi pa ex serviceman backlog kanti nikumatanga khatianga an fill up zo lo te tin tling ve si join lang lo chi kan tiang chi kha backlog ang chi kha zahni somruk le paruk po sarwaka Constable mi pa thau ex serviceman commando lampang tan khanin po zathum somthum le pasari arwak bokani hlo hi pay level 3 singni sangkha jasari atanga singruk sangkwale zain karani dona deal tura thiamna nei ngai te class 12 HSSLC pass chintana deal thei donani amai ro chu heta hianin ngai na thiamna oma Delhi police alo tangto police personnel MTS fatatan class 11 pass chin ngai na thiamna om thei donani tin Delhi Police Department maya thok shrim drivers benchman mounted constable buglers dispatch rider kan tiang chi tan khanin class 11 pass chin po pom ani donani age limit kumsom pariat atanga somni panga in karta na dil thei dona STSC tan chuanin kumnga upper age relaxation oma kumsom pariat atanga somthu in karta na dil thei donani STSC sport person sportsman state level emo country ram ayo alo chok to tan kumsom ngai na thiamna om dona kumsom thum le panga thleng tan dil thei ani donani tin STSC Delhi Police waya service mek tan kumsomli le panga thleng dil thei ani donani STSC ex servicemen tan an pension atanga chiarin kumria thleng kha dil thei ani donani selection process an en le thuakila stage thum om dona personal interview om don lawani written exam computer based exam online exam kan ti kha stage 1 ani dona chumi paltlang ho chuanin physical endurance and measurement test an nei lenga medical test hi anung bera om donani written exam computer based exam syllabus an en leila full mark zani dona MCQ type ani donani part A GK current affairs 50 question 50 marks part B reasoning 25 question 25 marks part C hianin numerical ability maths dampang kha 15 question 15 mark omanga tin part D computer basic knowledge kha 10 question 10 marks ani donani negative mark om dona question pakhat kan ti diklo khan 0.25 marks an kat zel donani written exam mark hianin NCC certificate neite le graduate degree nei chin tan bonus mark additional mark kha om dona NCC grade C tan 5 marks NCC grade B 3 marks NCC grade A tan 2 marks an bel donani tin graduate degree distinction pass tan mark nga first division pass tan mark li second division pass tan mark thum third division pass tan mark ni an bel donani qualifying marks cut off mark he tiang hian om le dona written mark bi ka khanin UR general category tan mark za khanin 35 marks cut off mark anianga STSC EWS le OBC tan 30 marks ani dona ESM tan 25 marks cut off mark ani dona ni physical endurance and measurement test mi pa big and masaila race 1600 meter race hianin 6 minutes chunga tlan thlen tur ani dona long jump 14 feet high jump 3.9 feet ani dona ni height hianin general tan 170 cm STSC tan 165 cm chest 76 tin expansion khanin 80 cm thleng an ti ngai ani physical endurance and measurement test meichia bika race hianin 1600 meter hian 8 minutes anianga
long jump 10 feet high jump 3 feet ani don ani height lama general tan 157 cm STSC tan 155 cm ani don ani exam center chungchanga hianin Mizoram exam center aizola kan neya online form kan fill up huna exam center option number 1 khan aizol kan select mai don ani apply dan tur han en leila SSC official website ssc.nic.in atangin online form hi fill up turania SSC hnuaya hna la dil lo fresher te tan chuan registration ti phota registration number le password kan nei hnuwa khan apply turani SSC hnuaya hna lo apply to te tan chuanin kan registration number le password mangin login na apply ngal mai turani form fill up dan video hi rem chang musapera karon ti chuak le don nia last date of application to September ni somthum anianga tin form correction kha om thei don ani October ni thum le October ni li a hianin form correction form apply diklo te tan khanin correction ti theina hun kha October ni thum le ni li a ati thei don ani written exam hi kumin kumtop December a beisei ani don ani kan soi thin ang khanin admit card te tin exam hun le mun kan tiang chi te kha SSC website ta khanin kan lo ngai chang thin don nia